Also, you following us on YouTube, we say how you in the name of Jesus. We want to share the word of God today. A word of blessing. It's going to change our lives. There is a reason that's why God brought you here. It's because God wants to change your life. Praise God. When a person comes to the table of God, they get a blessing. Tell your neighbor that today you're going to have a blessing. Also, you follow with us, you're going to have a blessing of God. Let's give God the glory. Let's get our Bibles. Let's read the word of God. 2 Kings. Chapter 4. Verse 1. 2 Kings. Chapter 4. Verse 1 to 7. Katusone mu izina rya Yesu Kristo twumve ikimana ivugana natwe. Aravuze ngo abamo Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari wo mugabo wanjye yarapfuye kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata. Elisa amubaza ati none se ugirire ne ngira niba hari icyo ufite ugira. Nawe ati umuja wawe ntacyo ufite ugira keretse agaherezo k'ufite. Aramubwira ati genda ugire ibintu birimo ubusa abaturage bawe bose ariko ntutire bike maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukine utwo tuvu tudusuke muri ibyo bintu byose ikintu cyose uko cyuzuye ikibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera uze unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza hanyuma asanga umuntu w'Imana aramubwira ati nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyura umwenda wawe asigara agutungane n'abana bawe. Amen. Let's read from the English version. The title says the widow of olive oil. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me what you have in your house." "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into the jars, and as it is filled, put it to one side." She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." Amen. In the book of Acts, chapter 9, verse 36.
9 umurongo wa 26 kugeza 42 twasomye amagambo meza ariko n'imigisha n'ibyago bishobora kuba kimanyiye kwera ibyo byakozwe n'umwanya 9 umurongo wa 36 kugeza 43 aravuze ngo kandi iyo pa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita bisobanurwa ngo Dorka uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi muri iyo minsi ararwara arapfa bamaze kumuhagira bamushyira mu nzu mu cyumba cyo hejuru kandi kuko iruda hari ubugufi bw'iyopa abigishwa bumvishe ko Petero ari yareba gutumaho abantu babiri bamwingingira bati ngwino uzi wacu ntutinde Petero arahaguruka ajyana nabo asohoye bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira berekana amakanzu n'imyenda Dorka yababoheye akiriho yandi ijambo turyumva 39 Petero arahaguruka ajyana nabo asohoye bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira berekana amakanzu n'imyenda Dorka yababoheye akiriho Petero abaheza bose arapfukama arasenga ahindukira intumbi ati Tabita haguruka arambura amaso abonye Petero arabyuka yicara Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima menyekana Yopa hose benshi bizera umwami n'ubwo amanisi myinshi Yopa aturutse kwa Simoni w'umuhasi Imana itugerageza cyane. Let's read from the Bible. From verse 36, in Joppa there was a disciple named Tabitha. In Greek her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time she became ill and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and asked him, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showed him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out from the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning towards the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called to the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with Tanner named Simon. Amen. Let's keep our Bibles so we can follow the word of God. Please try and follow us. Please do not look around so that you can hear what the word of God has for you. Whoever has where they can write or take notes, it is okay. And remember last time I told you that please always bring something you can write or take notes from. It will help you. Everything that is done in the church you cannot get you to all at once. He needs you to take notes. May God bless you. I want us to share the word of God. It has a theme. It says that the use of working for God, the advantage of serving God. Many people don't know the advantage of serving God. When you don't know the advantage of serving God, you will never know the advantage of praying. Many people know that praying it profits God. Praise God. They think that praying profits God.
they think that it is what God takes pleasure in. ariko nagira ngo mubwire ngo I want to tell you today kuza gusenga ni inyungu zawe. that praying is profitable to you. Amen. Amen. Kuba waje gusenga ni umugisha kuri wowe. Coming to church is a blessing to you. Ariko iyo utazi agaciro ko gukorera Imana, But when you don't know the advantage of ntabwo serving ushobora God, kumenya agaciro ko gusenga. you cannot know even the advantage of praying. Ariko umunsi wa none But today, tuganire ku ijambo rivuga ngo let's share what they say. akamaro ko gukorera The Imana. advantage of serving God. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Twongere tuzamukane icyubahiro. Let's give God the glory. Ijambo dusomye The word we have just read, itubwiye ku mudamu w'umupfakazi. it has told us a widow. Ariko umudamu atari umupfakazi This widow, yari afite umugabo. she had a husband. Uwo mugabo The husband yahoze akorera Imana, had served God his life. ariko mu gukorera Imana kwe But in serving God, aza kuza gupfa. then he died. Ariko mu gupfa kwe But in his death, akiriho when he was living, yakorera Imana. he had served God. Agifite akazi keza When he had a good job, yakorera Imana. he served God. Agifite ubuzima bwiza When he had a good life, yakorera Imana. he had served God. Agifite uburyo When he had everything, he served God. ariko mu gupfa kwe But in his death, apfa yari asanzwe ari ideni. he died when he had a debt. Amaze gupfa rwose apfa ariko ari ideni. He died when he had a debt. Imana ishimwe cyane. Praise God. Ijambo riravuze ngo Well, the word has told us buriya ntabwo abantu bazishimira ko wapfushije. Ntabwo abantu bazishimira people will not be happy because you have lost cyangwa your se husband. bazababazwa n'uko wapfushije. Or they will not be with you in your sadness when you have lost a loved one. Harimo abo bizanezeza, There are those who will be happy, harimo n'abazaza kwishyuza. and there are those who will come to pay their money back. Ntabwo bazavuga ati wagize icyago rwose ati turakubarira, bazakwishyuza. They will not let you alone because you have lost a loved one. Niko buzima, That's life. niyo si turimo. That's the world we live in. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Kugira ngo mwigishe akamaro ko gukorera I Imana. want to teach you the advantage of serving God. Gukorera Imana bisobanura iki? Serving God means what? Ni ubwiteganyirize, It means preparing for a future. ni ubwishingizi. It's like an insurance. Buzakurengera, It will insure you. buzagutabara It will rescue you mu bikomeye. in hard times. Yesu adufashe cyane. May God be with us. Hallelujah. Uyu mudamu arangije ngo umwishyuza nyuma yo gupfusha umugabo araza. This widow, the creditor came to her Aramubwira ati ndagira ngo wishyure umugabo yapfuye n'imideni. and told her that I want you to pay my money. Your husband died when you had my debt. Umupfakazi ati se ndayakure. And the widow was troubled and said, where can I get that money? Undi ati ntabwo bindeba. The other one said, I don't care. Ibintu ni bibiri. There are two things. Uranyishyura You pay me, cyangwa ntwara abana bawe. or I take the children as Bagiye slaves. ibanga. I take them as slaves. Uyu muntu yari afite agahinda kenshi. This person had a lot of sorrow and sadness. Nawe hari agahinda ufite. He also have a sorrow somewhere. Hari intambara ufite. There is a war you're fighting. Ariko nawe mumwigisha agaciro ko gukorera And Imana. I want to teach you the advantage of serving God. Umupfakazi arangije aramubwira This widow said to the creditor, uretse gato wait a bit. nzagusubiza niba uzatwara abana. I will reply if you take my children along. Arahaguruka She stood up. ajya gushaka umuhanuzi. She went for a prophet. Ajya kubaza Elisa. She went and asked Prophet Elisha Aramubwira ati and told amugeze. when she reached there. Aravuga ati umugabo wanjye She told him that my husband, yari umukozi w'Imana. he served God. Mwarakoranye. You worked together. Nta kandi kazi yari afite He did not have any other side job uretse gukorera Imana. apart from serving God. None Imana yaramutugera mu cyuma. But God took him now. Ariko afata n'imideni. But he died when he had a debt. Kandi umwishyuza araje. And the creditor has come. Kandi arashaka gutwara abana yasigiye. And he wants to take my children that he has left. Uramufasha iki? What will you help me with? Uramufasha iki? What will you help me with?
agaciro ko gukorera akamukorera. The advantage of serving. Dufite abakristo benshi We have many Christians batazi gukorera Imana. that do not know how to serve God. Abasaba ko Imana imugirire neza. They pray that may God give them whatever they need in life. Imana amara kumugirira neza. But after God has given them what they have asked Ntabwo for, agaruka gusenga. they do not come back to pray. Ntabwo agaruka gushima. They don't come back to thank Ntabwo God. atanga ituro. They don't give tithe or offering. Ntabwo atanga icyacu. They don't give tithe. Aragenda kwituriza. They just go and sit and relax. Akagura imyenda, And they buy expensive akagura clothes. amazu, They buy houses. akagura amamodoka, They buy cars. akagura amavuta ahenze. They buy lotions. Akumva ariko buzima. They think that that is life. Ariko rero mumubwire ngo But I want to tell you today, ibyo ni byiza. those are good things. Ariko uzaba. But you will die. Uzabisiga. You will leave them only. Ntabwo iyo nzu izakwerekeza. That house will not Ntabwo go imodoka with you. izakwerekeza. That car will not escort you. Uzaherekezwa n'imirimo wakoze ukiriho. You will be escorted by Haleluya, the haleluya. Hallelujah. Ntabwo amashuri azaguherekeza. Those studies of yours will not go within the grave. Ntabwo ubwenge buzaguherekeza. They will not escort you to the grave. Ntabwo umugabo wazaguherekeza. Your husband will not go Ntabwo with you. famili Your izaguherekeza. family will not go with you. Baragutwara bakagusiga hariya mu They gishanga. will just go and die Bakigenda. in the farm and they will go. Ariko iyo wakoze neza, And when you serve God, ya mirimo iraguherekeza. the work of your hands Irakuvuganira. Iguhesha ubugingo. Iguhesha kwishyura n'abera. Twongere dusome mu misozi y'Isirayeli. Akamaro ko gukorera Imana ni ukwiteganyiriza. Preparing for a future. Kugira ngo tuganire ku kintu cya mbere. Let's discuss the first Kitwereka akamaro ko gukorera Imana. that shows us the advantage of serving God. Iyo wakorera Imana, When you serve God, ugira umugisha w'amajyana amazi. you have blessing going out and coming back. Iyo wakorera Imana, When you serve God, ugira umugisha w'amajyana amazi. you have a blessing as you take a step from your house and coming back into your house. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Iyo wakorera Imana, When you serve God, dufite abantu benshi we have many people. babonye amahirwe, They got chances. babonye imigisha myinshi, They got blessings. ariko kuko batakoreye Imana, But because they never served God, bahuye n'ubukene. they met with poverty. Birukanwe mu kazi, They were chased from their job. babatereje amacyamunara, babatereje amacyamunara, kugurisha. They sold their property for, I don't know. Natwe baravuga They kugurisha. sold their Batereje property cyane. that they had accumulated. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Praise God. Kuleta zawe na kichwa bizina Yesu. Praise God the glory. Nubwo turi hano twese, We are here, all of us. hari amahirwe twabo. We have got chances. Kereka akana gatoya. Apart from a Ariko baby. kungana gutya twese. But all of us, Uregeje imyaka 20. 20 years and above, Hari amahirwe mwagiye mubona. we have gotten chances. Muyabonye murirara. After getting chances, we relax. Mwishira hejuru. We put ourselves up. Bimwimuka gukorera Imana. We did not remember to Ngo serve God. witeganyirize. So that we can ensure Niharamuka haje intambara. so that when there is war, Cya kintu wakoreye Imana that thing you want, kizakurengera. that thing so it can ensure Benshi babonye akazi. tomorrow you get a job, Ubashima Imana. you never start. Nawe uri mucuruzi. You got a business, Urabaherana. you did not come back to Nawe ni amafaranga. you got money, Mwigurira imyenda n'ibindi mushaka. bought everything you wanted, Ubu byarashize. but they got off. None wibutse kuza gusenga. Now you have just Basa mugenzi pray. wawe ngo Ask your neighbor. ko Imana igiye kukwibuka. God is going to remember None you. uzakorera Imana. Will you now serve God? Ko Imana ikwibutse bitanze amahirwe ya kabiri. God has given you a second chance. Will you Imana remember you? Imana yabwiye ngo mubwire ngo God has told me that I tell you, ije kuguha amahirwe ya kabiri. He has come to give you a second Nawe chance. umukurikiranye And you following Imana us. iguha amahirwe ya kabiri. God has given you a second Ese chance. iyo yaguhaye God has given you a second uyu chance. noneho uzakorera Imana. Will you now serve Him? Uzabibira Imana. Will you serve for God? Bazavuga ngo urumva uzabikora. Will you do that? Ask your neighbor that will you do that? Akubwiye ko azabikora. Have they told you that they will do that? Mubwire ngo Imana izabishoboza. Tell them that may God give you the strength to do that. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Iyo udakoreye Imana When you have not served God, nta kindi Imana ikora.
Nothing God does. Imana irakuvuma. God curses you. Abantu benshi bazi ko Imana itavuga. Many people think that God does not curse. Bazi ko Satani ari kuvuga. They think that it is only Satan who curses. Ari kwiga kuri Imana. But let me tell you, when you do not serve God, Imana irakuvuma. God curses you. Ikuvuma wowe muvumo. How does it God curse you? Urugero ni ufite akazi. An example, if you have a job Ukabudatanga cyacu. and you do not give a tithe Ukabutazi gukorera Imana. and you do not serve God, Uvuga ati ku kwezi nirenga and you say that this month when I get paid, nzagura amazi mu rusengero. I'll buy water in the church, Nzagura pasita amazi yo kunywa. I'll buy pasta or Nzagura abavugabutumwa n'abazadusura amazi yo kunywa. Ibintu I'll byinshi. buy drinking water for the van. Ukavuga ati nirenga When I get, nzabagura microphone. I'll buy them microphones. Iyi ntebe mbona yicaramo buri munsi This chair that I sit in every day, sinzi aho yavuye. I don't know where it came from. Reka nkurike. Let me buy another one. Murebe y'umwana. I buy for my child. None ibyo utabitekereje. Now, if you do not think like that, Uzi ikintu Imana ikora? you know what God does? Irakuvuma. He curses you. Ikuvuma gute? How does God curse you? Urahembwa You get paid amafaranga yawe. and you get your money. Tubare kubyina ibihumbi ijana. For example, like 100,000. Icyaciro cy'ibihumbi ijana n'amafaranga angana. A tithe of 100,000 is how much? Ibihumbi It is 10,000. urumva mu bihumbi ijana. Imagine in 100, Fata ibihumbi icumi ugasigara 90. getting 10,000 and you Ukayaha remain Imana yakuriza impanuka. and you give it to God who prevented Ukayaha us Imana from yamuhaye happening. ibyaha n'ababuze. And you give it to God who gave you children. Ukayaha Imana yaguha akazi mu miyoborere akabuze. You give it to God who gave you a Urumva job. ibihumbi icumi Do ari amafaranga menshi. you think that 10,000 is a lot of money? Ni menshi. Is it a lot? None yamwereke iyo utabikoze. Now I want to show you that when you do not do that, Imana ikora iki? what does God do? Ujya guhembwa. Before you get paid Umwana akaba ararwara. and your child gets sick, Natarwara. if it does not get sick, Urarwara. you will be sick. Natarwara. If they are not sick, Mubyeyi wararwara. your parents will be sick. Natarwara. When they are not sick, Ari umuti wanyu. there is someone in your Twabikorana family. twose. There is a small man. Dushyire You will put it. nta na kimwe. It will be over before you Kandi get it. usigarurira. And you will still remain crying. Salomo yaravuze ngo Solomon said imirimo umuntu akora that the work that we do, aba akorera inda ye. they work for their stomachs, Ariko nishyura urumba. but never get satisfied. They always bring. Burya niyo wakwambika umubiri wawe Even if you dress your body, ntabwo uzigera unezerwa. you will never be happy. Nushaka wisiga amavuta meza Even if you want to put like how many lotions, ntabwo umubiri wawe uzanezerwa. your body will never be happy. Uzamubwira ati atariko na kiriya gitenge wakira. It will tell you that even the other dress will be bad. Kandi ngo warakuguza udukweto mu gitondo ati ntaturabanura. But you bought shoes last night and in the morning you never shoes are good. Uzajya no kuri ibyo kurya. Go and buy food. Uzajya hari igihe ujya kumva ntuzongera gusoma. There's a time you eat and you feel like you Ariko never be nyuma hungry. y'isegonda rito But after a few seconds, kuko inda idahana idashira because the stomach does not get satisfied, uzongera kumva ushobora. you will still be hungry. Twabyumvise. Have we got it? Twabyumvise neza. Have we got it? Iyo udakorera Imana When you are not served God, arashira the money gets akagusigamo amadeni. it leaves you with debt, Akagusigamo ibibazo. it leaves you with problems. Imana itubwire neza cyane. May God, Iyo udashima Imana, when you don't serve God, iyo udatanga ituro, when you do not give iyo offering, utazi gukorera Imana, when you have no, we don't know how to serve, ukwezi kuzashira. the month will end Ipine ritoboka. and your car, you will have a flat tire Imodoka irapfuye. and your car will break Usanga down. ibihumbi 500 bya byose. And you find the 500, Baravuga kugira ngo iyi modoka ikire. they have told you that Ni for million. the car to run again, we want 1.5. Ni miliyoni ebyiri. We want to win. Utangira rwose ngo arafata. And you start thinking, Uzi what icyo uzira? you know, the problem Nuko is udatanga icyaha. because you do not give a Nuko tithe, udashima Imana. because you do not thank God. Uzi mu kazi impamvu bakwirukanye. Do you know the reason they chased you from your job? Wakagezemo Because you reached there ntiwibuka guhindura ibyo wahize. and you did not remember. Wakagezemo You reached there, wakagezemo you reached there, ntiwashima Imana. and you did not thank God. Imana ikora iki rero? What did God do? Yahagurutse umuntu mu kazi. He brought up another person from the job Akakurwanya ubushoboka. and they fought you Akakugendaho ubushoboka. and
and they followed wowe you. ukagira ngo abantu nuko bakwawe And you thought it is because urasaba you ko went. utubasha Imana It is because you urasaba ko forgot that. utakoreye Imana It is because you ariko did umunsi not wa none But today, ndashaka ngo wongere uhindukire I want you to turn wige again. gukorera Imana And you wige learn gukorera Imana how to serve wige God. gushima You learn how to serve wige God. gutanga amaturo You learn to wige give God. gutanga icya cumi You learn how to Imana pray. igamenye iya kabiri And God has given you second kandi chance. niwuzuza ibyo byose And when you fulfill all that, ugiye kubona umugisha you will get a ugiye blessing. kubona umugisha You will get a blessing. ugiye kwakira umugisha wawe You will receive a ugiye blessing. kugaburirwa You are going to ibyo satani yagutwara all the Come things let's that have a Satan took from you, you will get back. akamaro ko gukorera Imana The advantage of serving God. akamaro ko gukorera Imana The advantage of serving God. ikintu cyane The first thing, ugira umugisha w'amajyana you'll get a blessing as you go from your house. And Imana yabwiye Aburahamu God told Abraham iramubwira ngo that Abraham, nuyumvira if you listen carefully, itangira igice cumi na bibiri Genesis 12, uhereye ku murongo wa mbere ugakomeza usoma the first verse, yaravuze ngo nuramuka unyumviye he said that if you listen carefully, nzaguha umugisha I'll give you a blessing w'amajyana amazi of going and coming. kandi uzakwifuza umugisha And whoever blesses you, azahura I'll bless. iyo wakoreye Imana When you have served God ukubaha Imana and you revere God ugasura abarwayi and you visit the sick ugafasha abakene and you help the poor ukagira ngo wishyurire amazu and you parent ugafasha imfubyi and you help the poor, ugira umugisha w'amajyana amazi you get a blessing as you go and come. haleluya twese n'abanyacyo Give God the glory. kugira umugisha w'amajyana n'amazi Having a blessing of icya kabiri iyo wakoreye Imana the second thing when you have served God, umugisha wawe your blessing, ugera ku mutware wawe it will serve your husband as well. iyo wakoreye Imana When you have served God, umugisha wawe your blessing, ugera ku mugabo wawe it reaches your husband as ugera well. ku mugore wawe It reaches your wife. ugera ku bana bawe It reaches your children. ugera ku muryango wawe It reaches your whole family. kubera iki Why? wakoreye Imana Because we serve God. nongere kuba icya kabiri Let me say another thing. iyo utakoreye Imana When you have not served God, cyangwa se iyo ukoze nabi when you do not the work God needs you to do, umuvumo wawe your curse, ugera ku bana it reaches your family. urugero An example, dufite abantu benshi bagiye babona akazi we have many people who got cyangwa jobs, bakabona amafaranga or they got money bagasuzugura bamwe bakora and underlook those they work. bagasuzugura abantu bose They overlook everyone. yakubona akakubona ko udashoboye When they saw people they did not think they had money. yakubona akabona ko ntacyo wakora When they saw them, they thought they could not do a thing. yakubona akagusuzugura When they saw them, they underlooked them. agufata ko udafite ubwenge They thought you didn't have the knowledge, abana bagakora birata and their children grow up when they are proud. igihe cyagera And when the time comes, bagahomba and they go bankrupt. bahomba When they go bankrupt, wowe yasuzuguye that person they niba overlook. imuhomza nawe ikuzamura God makes them bankrupt as He brings them one up. yesu adufashe cyane I got to do that. noneho kuko atakoreye Imana Because they did not serve God, nawe wasuzuguye because they are overlooked them. abana banyuraho bagenda n'amaguru barishwe n'inzara When the children pass by on foot, so when they are ukavuga hungry, ati bariya ni abana bo kwa kana and they say, ati these are the ukomeye children of the atwirataga family. ati The kumwiyemera family was proud. ati nibuve Let them see like, aho kugira ubasane umugisha kuko abatuye ingaruka bakoze zafashe n'abana instead of blessing them because the parents did not do what they ugasanga umuvumo ukurikiranye and n'abana you find that your curse has even gotten to your children. dufite abantu bagiye bakora amarorerwa mu Rwanda We have people who have done a lot of blunder in Rwanda. nigeze kubabwira I told you one time, cyangwa umunsi mbabwire or if I can tell you today, ubwo bigeze kuza mu rusengero God came to us and I pray for us. ariko ngo pastor afite fiyanse And she said to me, Pastor, I have a fiance. maze imyaka itanu ambwira ngo mutware wacu akomeza mpishe We have spent 5 years when you telling me that atariko we go numva to a place and atariko numva wangira inama but she told me that please advise me. namubwiye ngo ufite ababyeyi And I told her that I have my parents. atariko papa wanjye But my dad, yakoze jenoside he participated in genocide. amaze imyaka
makumyabiri n'itatu. He has spent 20 years in jail. None ndi kwibaza ningera nk'intwara fiyansanga mu rugo Now I'm asking myself if I akambaza ngo get papa my wanjye ari he, if he asks me that where is my dad, nzamubwira ko ari he. what will I tell him? Urumva atari ikibazo? Do you have a problematic that is? Urumva atari ikibazo? Do you have problematic that is? Uzi gusura umuntu wabaza se papa bati ari muri gereza arafunze. Do you know visiting someone and when you ask them and they tell you Nk'uko bari ahantu bahise kwinjira mu biro. and you fear Ushobora kuzatereka bari kwihagarara wakumva ari hagati. you might not show people but you will be there. Uwo mwana nta cyaha yakoze. That child will not do a thing, Afite ingaruka z'ababyeyi. but they have an outcome of the parents. Iyo udakoreye Imana If you have not served God, umuvumo ufata n'abana. your curse will come. Ariko nagira ngo umunsi wa none And I want to tell you today, wige gukorera Imana. please learn to serve God. Uremere Imana So for God, kugira ngo umugisha wawe so that your blessing, ugere ku bana bawe, kugira ngo umugisha wawe your blessing, ugere ku rubyaro ruzarukomokaho, kugira ngo umugisha wawe ugere kuri bakuru bawe, kugira ngo umugisha wawe ugere muri famiye zawe. and reach your own. Babone umugisha wawe, babone umugisha wawe. Oh, they see your blessing, Agaciro ko gukorera Imana. an advantage of serving God. Icya kabiri umugisha ugera ku rubyaro rwawe. The second thing that the blessing will reach your children. Ubuzima bw'abana bakunanira Do you know why your children do not listen? ubashyira mu ishuri ntibafate. And you get them to school Nuko and utakorera they Imana. it's because you have not served God. Wari uzi ko iyo ufashe ituro And did you know that when you buriya do abakristo that, benshi ntibanabizi, many Christians ariko don't nagira ngo do umunsi that? ubimenye I want you to nawe know. tukwicaranye ubimenye. Even you following us, I want you to know this. Abantu ba kera Many people don't tell you. bajyaga bajya gutanga ibitambo ariko banabona. They went to give offerings because they are peaceful. Buri mwaka bafataga ituro Every year they could get an bakajya offering. kuritambira abana babo. They could get a sacrifice for their children. Nagira ngo umubwire nawe unyumve, I want to tell you, you listening. dufate ituro Please get a uyizane mu sacrifice offering. giseke, And you bring it in the ubwire basket. Imana ngo iri ni ituro ry'abana bawe. And you tell God that this Bashinganishe is an amaraso ya Yesu offering for my Kristo. children. Bazagira ubwenge, bazagira ubwenge, They be knowledgeable or wise. basige, They learn. bazatera imbere, They study and bazashake, they get married. bazabyare. They have children. Wakoze iki? What did you do? Wamaze gushinganisha urubyaro rwawe. Because you took a sacrifice for your children. Uko bizagenda kose Whatever happens, bya turo wakoze that sacrifice bizaherekeza abana bawe. it will follow your Nibagira children. ngo bidashoboka bizasohoka. Abandi nibagara ntabwo bazarwara. Kubera iki? Papa wabo cyangwa mama wabo yamaze gutanga ibitambo ariko abana bazarwara. Yabashyize muri shuwaresi, yabashyize mu bwishingizi kugira ngo Imana izabirinde. Nawe ubwawe uba ukeneye gufata ituro ubwawe ukavuga ngo iri turo ni ubwishingizi bwawe. Indwara izo ari zo zose ntizizanyegere. Ubukene ubwo ari bwo bwose bwo mu miryango, iri turo ribwirukane mu izina rya Yesu. Ibyo Imana izabikora ariko iyo itabikoze ya mivumo mu miryango All the curses in the family, ikuzaho, they will follow you. ya mivumo muri karani They will before you. ikuzaho. They will before you. Niba urwaye umugongo If you have a umwana bad, arawurwaye, your child will have a niba bad. urwaye umwijima If you have umwana arawurwaye. hepatitis, your child will have hepatitis. Ejo umuntu wamamagaye Yesterday there is someone who ambwira called ko afite akana k'umwaka umwe and they told me that they have a 1-year child. karwaye diyabete. They have diabetes. Ndabaza iyo diyabete yavuye, And I asked them, where did the diabetes come ndamubwira ngo iyo ni karani. I told them that that is Arambwira ancestral curse. ngo amapopo arayifite And they told me that even the dead ones n'abamure bose bazifite. and even the young ones. Kubera iki bazifite? Why did they have Ntibatanze ituro ryo kwishyura They amaraso ya Yesu never Kristo. gave a sacrifice or Iga gukorera Imana. learn how to serve God. Nukorera Imana When you serve God, uragira agaciro. you don't have Nukorera Imana when you serve God, irakuzamura. you don't uplift you. Nukorera Imana When you serve God, urabona poromosiyo mu kazi. you be promoted and Nukorera Imana when you serve
iga gukora Imana mu izina rya Yesu. Twongere tuzamure Imana icyubahiro. Twongere tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Agaciro ko gukora Imana. The value of serving God. Kwera Imana.